बुधवार डिसेंबराची 13 तारीख सांत लुसी आंकवार आनी रॉक साक्षीण समोरण मुखेल वोळ हांव तुमकां समाधान दितलो नियालाक आदार बागयोन लुसीचे आवय युतिसियान आपले दुवेक लग्नाक तयार केलें पूण लुसीन आपलें समर्पण देवाक करूंक येवजितालें। तिणें बागयोन आगाताच्या समाधीशी वचून आपले आवयचें मन बदलूंक मागलें। मिलाग्र घडली। तिचे आवयची कुडीची आर बरी जाली तेन्ना आवयन तिका देवाक समर्पिलें। पूण लग्न जावपाचो आसलो तो पास्काशस रागान भरून तिका कुडीचो धंदो करूंक बोळ केलें। तिका धरून व्हडूंक ताचे लागीं जायना जालें तेन्ना तिका बैलांच्या गाडयेक बांदून पासून व्हडलें तरूय जायना जालें। तेन्ना पास्काशस सरकारान तिका जिवेशी मारूंक हुकूम घातलो। तिका उजो घालून लासूंक सोडलें। उजो रोखडोच पालवतालो। उजो जळटाना तिणें जेजूक घोवायकी दिली। तेन्ना तिका पिस्काटी घेवन तोपून तोपून जिवेशी मारलें। इजायास प्रवादी आमकां शिकयता सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतात ती नव्या बोलान बरोवन येतली। जाल्यार शुभ वर्तमानान जेजू म्हणटा तुमी खोस काडटात ओजाच्या बारान आसात ती म्हजेशी येयात हांव तुमकां समाधान दितलो। लुसीन जेजूचेर विस्वास दवरलो देखून देवान तिका जैतिवंत केलें। आमचें क्रिस्तांवपण सुसेगाद खोस नासलेलें जिवीत न्हय। जो कोण खोस नाकारता ताका जेजूच्या कार्यान भाग ना। लुसी भाशेन खोस्टांक वेंग मारून जेजूक गोवाय दिता ताका सासणीक जिवीत मेळटलें। म्हजो ताराव खोस्टांतल्यान पासून जेजूक गोवायकी दिवंक पवित्र आत्म्याची प्रेरणा घेवंक वावुरतलें।